Atongoria matiganite a Murang'a matinda makihurira ndebe muhuraniri wa giturwa kia ubunge gia Kandara Chege wa Njuguna matũra-inĩ matiganite ta Ngũrwe-inĩ, Mũrũka na Kagondu-inĩ, ithurano-inĩ nini iria citabanĩtio mũthenya wa kana kiumia-inĩ gĩkĩ. Gavana Irũngũ Kang'ata amatongoretie maugĩte kĩama kĩa UDA nĩ kĩhandĩte wega na arĩa mathurirwo kũhĩtũkĩra kĩama gĩkĩ nĩ mambĩrĩirie kũrutĩra mũingĩ wĩra makihinyĩrĩria atĩ aikari a Kandara gũkanaumĩra gũthura Chege wa Njuguna. Lakini pia la muhimu tuko hapa kusupport kijana anaitwa Chege wa Njuguna ambaye tunataka awe mbunge wa Kandara constituency. Tumetumwa na rais ambaye ametuelezea huyu kijana ako na maono ambao inaweza saidia wananchi wa Murang'a. Makahinyĩrĩria atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa UDA na ũrĩa nowe mũtongoria wa bũrũri President William Ruto nĩ anyitanĩire na atongoria gũkinyia tabarĩra matũra-inĩ. Rĩu makiuga tabarĩra iria ciambĩrĩirio nĩ ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Kandara Alice Wahome no cigũkorwo cigĩtwarithio na mbere. Bila shaka sisi tunaamini akiweza kupata hicho kiti Kandara itaendelea kimaendeleo na sisi tutaweza kumshika na tusupport Bwana Chege Njuguna. Mimi nataka kukuambia governor, tumesuguka na Kandara ni sawa. Hakuna pahali ambapo hatujaenda. Na watu wote wanasema hatuwezi geuka. Usuli unalipwa na usuli. Na wametuhakikishia na wametuambia tarehe 5 asubuhi na mapema ni kutoa kila mtu ndio tuende tukapeane kura zetu. Mwena-inĩ wake mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia Murang'a Betty Maina augĩte marĩ na mwĩhoko mũnene na mũnini wa President Rigathi Gachagua na ũguo magũthiĩ na mbere na kũmũnyitĩrĩra ũtongoria-inĩ wake. Mimi nataka kuomba watu wa Kandara, rais wa Jamhuri ya Kenya na ndiye Dr. William Samoei Ruto ni rais wa chama cha UDA. Deputy President ni wa chama cha UDA. Gavana hapa Murang'a, woman rep na senator na wajumbe wote ni wa chama cha UDA. Mimi nataka kuomba watu wa Kandara muhakikisha kwamba tarehe 5 mmejitokelezea na mpigie kura candidate wetu wa UDA na niye Chege Njuguna. Tuko salama hapo. Muthi wa kana nĩguo gĩthurano gĩa gwetha mũmbunge wa gũkũ Kandara gĩgatabanio, aikari makĩhoyo gũkeyumĩria gũthurana na njĩra nene. Tuchague chama ya UDA na Chege Njuguna, na tumesema ukifika hapo ukipewa hiyo ballot, kwa hiyo ballot Chege Njuguna ni nambari 6. Hapo nambari 6 chagua Chege Njuguna. Na tena wakazi wetu, wakaaji wa Ngũrwe na wapenda sana na watu wote wa Kandara na wahimiza na nawaomba kwa heshima pia hiyo siku tumeweka amani sana. Tunaenda uchaguzi hapa Kandara tarehe 5. Ningeomba tuweke usalama siku hiyo. Tuende kwa vituo za kupiga kura, tupige kura, alafu narudi nyumbani. Wakiigua kama wagunyira nĩguo ngururĩrie na nguthererie tondũ gaka nĩ kanyakohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi.